Yes, ndabasuje cyane mwe mudukurikiye ku muyoboro wa Rwanda Blessed TV. Njye ubasuza nitwa Kamana Alfred the Teacher. Ndagarutse rero mu makuru agezweho nk'ibisanzwe. Icyo ngusaba ni ugukora subscribe aho hasi kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Gira vuba kora subscribe turebe yuko uyu muyoboro wanyu wa YouTube Rwanda Blessed TV ejo bundi twakuzuza akamiliyoni. Reka dukomeze. Nk'uko ejo nabibabwiye, Ububiligi bukomeje gukora buri kimwe cyose ngo bukomanyirize u Rwanda, ndetse nk'uko barushinje ko rukomeje kwangiza ubusugire bw'igihugu cya Democratic Republic of Congo. Ubu none ntabwo bwaba ari Ububiligi gusa kuko n'Ubwongereza ngo bwabijemo. Ku munsi w'ejo Ubwongereza bwatumije ambasaderi w'u Rwanda ara mu gihugu cy'Ubwongereza ngo bumuhate ibibazo ku byerekeranye n'inkuru ziri kubera muri Congo. Ku munsi w'ejo rero nibwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Ubwongereza iyobowe na David Lammy yavuze ko ingabo z'u Rwanda zirara muri Democratic Republic of Congo ziri gutezayo umutekano muke. Ibi ngibi u Rwanda rukaba rubihakana rwivuye inyuma. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Jason Busingye yatangaje ko Kongo iri inyuma y'umutwe wa FDLR mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ndetse atanga urugero ko mu 1990 FDLR yarashe mu Rwanda ndetse yica abakerarugendo b'Abanyamerika. Ibi byatumye kandi ambasade y'u Rwanda ari mu gihugu cy'Ubwongereza ishyira hanze itangazo ribwiza igihugu cy'Ubwongereza ukuri, aho u Rwanda rukomeje kubwiza ibihugu bikomeye ukuri. Reka tuze turebe ibikubiye muri iri tangazo, nimujye kureba. Reka dukubite tubangura rero turebe ibikubiye muri iri tangazo. Iri tangazo ritangira rivuga ngo London, tariki 19 Gashyantare 2025. Nyuma y'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Ubwongereza tumije ambasade y'u Rwanda, Komisiyo nkuru y'igihugu cy'u Rwanda yifuje gushyira hanze iri tangazo rikubiyemo ubusobanuro bw'ibyo babajijwe. Batangiye bavuga ngo ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF zikomeje gushyiraho ingamba zitandukanye ku bijyanye n'ubwirinzi mu kubungabunga umutekano ku mipaka y'u Rwanda. Hagaragajwe ibibazo leta ya Congo yateye u Rwanda. Mu ibyo bibazo rero ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere 2025, nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma, ubwo leta ya Congo yarashe mu Rwanda ari mu karere ka Rubavu abantu 16 bakahasiga ubuzima, 177 bagakomereka. U Rwanda kandi rugaragaza ibibazo ruterwa n'umutwe wa FDLR ruterwa inkunga n'igihugu cya Congo, aho FDLR yagabye igitero mu mwaka w'ibihumbi 2022 mu kwezi kwa gatandatu, ubwo haburaga ibyumweru bibiri ngo inama ya CHOGM ibe. Inama yagombaga guhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza. FDLR imaze kugaba ibitero bigera kuri 20 ifatanyije na Congo kugira ngo bahungabanye umutekano w'u Rwanda. U Rwanda ni igihugu cyitanga mu bikorwa bigiye bitandukanye birimo kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi binyuze muri Loni, kandi rugaragaza ko amabwiriza yose ashyirwaho rugerageza kuyubahiriza. Iri tangazo riragira riti nyamara iyo MONUSCO ikomeje kwivanga mu bufatanye bwa FDLR ndetse na Congo. FDLR umutwe wasize ukoze jenoside mu Rwanda mu 1994. Iri tangazo kandi riributsa ko M23 ari abiyemeje kurwana baharanira uburenganzira bwa muntu mu gushakira hamwe icyatuma uburenganzira bwa muntu bwongera guhabwa agaciro, cyane ko bwari bwarangijwe n'ubutegetsi bubi bwaranzwe n'ivangura ry'amoko ndetse no kwica abaturage bamwe, kandi bikaba byarabaye ibihugu bikomeye birebera ndetse n'Ubwongereza burimo.
Iri tangazo kandi rirashishikariza leta y'Ubwongereza ko byaca mu nzira y'amahoro mu gukemura ibibazo byo muri aka karere bifashishije inzira yashyizweho na African Union. Birakwiye ko Ubwongereza bwafasha leta ya Congo gukemura ibibazo bitanyuze mu ntambara. Izindi ngingo zikomeye zikwiye kwibandwaho, ingingo ya mbere ngo FDLR nubwo yashinzwe mu 1994 ngo ikomeje kugenda yigisha abantu ibintu bitekerezo bishingiye ku nzangano, ngo kuko ntago ikibazo ari uko bashobora kuba bakomeye cyangwa se bafite ibikoresho birwana cyane, ahubwo ngo ikibazo gihari gikomeye nuko bakomeje kwigisha abantu ibintu by'ingengabitekerezo bishingiye ku nzangano. Birumvikana. Ingingo ya kabiri, ubushotoranyi buvanze n'ubutumwa bw'umuryango. Abayobozi ba Democratic Republic of Congo ndetse n'ab'i Burundi bakomeje gutangariza mu ruhame ubutumwa bushingiye ku nzangano. Ibi kandi bikaba bishobora guteza ikibazo cy'inzangano se cyangwa umutekano muke mu karere. Yakomeje agira ati kandi iyi ntambara ifite imizi isobanutse. Ingabo za East African Force cyangwa se ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zabashije gushyira gahenge k'amezi 6, ariko the Democratic Republic of Congo ntabwo yigeze ikora, yahise ihagarika iyi mission kugira ngo ibone uko itangiza urugamba. Ingabo za FARDC zifatanyije na SAMI DRC ndetse n'abasirikare 10,000 b'u Burundi, SADC ndetse n'abacanshuro n'abandi bafatanyabikorwa ngo ntabwo bigeze baza kurwanira Congo kubera urukundo gusa, ahubwo ni intambara yari igamije guhohotera abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse no kugaba ibitero ku Rwanda. Ingingo ya gatatu, MONUSCO imaze imyaka 20 ari muri Democratic Republic of Congo, ariko ngo nta kintu yabashije gukora ngo umuturage uvuga ururimi rw'ikinyarwanda hari mu gihugu cya Congo abashe kubona uburenganzira bwe no kurenganurwa, ahubwo imikoranire ya FDLR na MONUSCO imaze kugeraho bigoye gutandukanya aba bombi. Ambasade y'u Rwanda kandi yakomeje ivuga ngo u Rwanda rwakomeje gushyira imbaraga mu bijyanye no kubungabunga umutekano warwo ndetse no kubungabunga ubutumwa bw'amahoro ku isi muri rusange, ariko ngo Congo nta kintu igeze ikora ku bijyanye n'ibyo ngibyo, ahubwo yakomeje gushyira igitutu ku Rwanda ndetse ikomeza kurusabira ibihano hirya no hino bitandukanye, ndetse Congo isabira u Rwanda gukurwa ku rutonde rw'ibihugu bibungabunga amahoro ku isi. Bakomeje bagira bati hashize imyaka 30 abakekwaho uruhare mu gukora jenoside 1994 bidedembya mu gihugu cy'Ubwongereza bagera muri 6 bose. Mu gihe kandi ibindi bihugu byagerageje kubafata bagashyikirizwa ubutabera, Ubwongereza bwo ngo hakomeje kuba ahantu heza ho guhungira ku banyabyaha bose bo mu Rwanda. Iri tangazo risoza rigira riti FDLR imaze imyaka 30 yishinjwa ibyaha bimwe n'ibyabo ngabo bari mu Bwongereza bakekwaho, none African Union ifatanyije na SADC ndetse na EAC bashyizeho uburyo bwiza bwo gukemura ibibazo bya FDLR. None barasaba Bwongereza burasabwa gushyigikira ubwo buryo kugira ngo ibibazo bikemuke neza mu mahoro, mu nzira y'amahoro. Tubashimire cyane mwebwe mwadukurikiye. Jewe bashimira nitwa Kamana Alfred the teacher, nagira ngo mbasabe mukore subscribe ku batarayikora. Murakoze cyane, dusubire mu kanya. Ciao.